kau lambat bukan salah tangan, tapi kau yang salah pilih raket. Ini dia guys, raket Victor Jet Speed ST1. Berat 4UG5, balancing walaupun series even balance tapi kita dapat head heavy, stiffness flexible to medium dan max tension boleh tarik sampai 28 pound. Ketebalan shaft 7.0mm, ada free core, ada high resilience modulus graphite dan nano tube. Frame sweet spot besar, jenis aeroframe, ada high resilience modulus graphite, ada hardcore teknologi dan nano resin. Setelah ditimbang performance swing weight, kita dapat 86 kilo. Balancing head heavy, tapi swing weight tak tinggi mana? Sebab apa Okay guys, gabungan semua ni, raket ni sesuai untuk all around player. Tak susah nak main, speed laju, smash letak, swing laju dan tiada vibration langsung. Okay, saya dah tahu dah kenapa dia jadi head heavy. Mungkin pembalok asal grip free core tak pasang lagi. Itu yang mesin penimbang raket baca jadi berat kepala. Ni saya dah pasang dah kali. Dah siap test kali. Memang tak rasa head heavy tu. Kawinkan dengan string VBS 63, memang cun. Limited stock, cepat-cepat beli. Nak cari raket apa minggu ni? Ini dia raket Victor Jet Speed ST1. Yang ni saya pakai tadi Victor VBS 63, tension 27, pre-stress 10. Jom! Handling untuk tangan yang tak kuat saya boleh bagi 8/10, kontrol 7/10, speed 7/10 dan power 8/10. Untuk tangan yang kuat, feeling dan handling saya boleh bagi 8/10, kontrol 9/10, speed 9/10 dan power 8/10. Boleh beli!